1196. godine na presto Nemanjića dolazi Stefan Prvovenčani koji je bio uspješan vladar, a u njegovu čast nastalo je današnje jelo, jelo koje ćemo mi danas pripremati, a to je kapama. Kažu neki da kapama vodi poreklo od Turaka, reč da, ali jelo kao takvo ne. Za pripremu ovog jela kaže se kapama je na turskom se kaže pokriva se meso, pa kapama to znači, zbog toga i mi kapu zovemo danas kapom jer ono znači pokriva glavu. Meso se pokrivalo panaćem sa raznim povrćem, a najčešće i prvobitno se pokrivalo maramicom. Prvo su se koristile jagnjeće maramice u koje se meso uvijalo, a kasnije se koristila i svinjska maramica, posebno za vrijeme Turaka kada je svinja bila najčešći izvor proteina kod Srba. Uz kapamu ćemo poslužiti i obarušu. To je vrsta pite koja se ne mesi kao i gibanica, na primjer, ili koturača, već se ona razliva. Kažu da se zove u Bosni razljevuša ili ižljevača. Kolje su specifične po tome što se prave od onoga što domaćinstvo ima. To je najčešće brašno, jaja, mlijeko. Pretpostavljate da je reč o savremenim palačinkama, odnosno smesi za palačinke, koja se tada nije tako zvala, već se ona koristila za pripremu pita. I to što su se pite skore od te takozvanih palačinaka slagala jedna na drugu, a između se nalivala mast. Razne vrste masti koje su ljudi tada imali. Guščija mast, svinjska mast, loj, kajmak. Sve to zajedno se mešalo i pravila se onako jaka smesa kojom se prelivale te palačinke i tako su se zapecale. Mi ćemo danas pripremati ovo jelo, a pomoći će nam u tome moj cijenjeni kolega i profesor Momčilo Conić. Maja, dobar dan. Dobar dan, Bog ti pomogao. Tako da te pozdravim. Pošto ovog serijala nikoga, pošto meni je, kako s kim god pričam, ja kažem pomaže Bog, svi ono kao dobar dan i tebi. I ja i tebi da kažemo da i tebi Bog pomogao. To taj stari srpski pozdrav smo onako dosta izbacili iz naše upotrebe. Sad mi je nekako onako uz ovo jelo u Stefana Prvovenčanom baš onako išao. Kada pričamo danas o kapami, šta je ono što je danas kapama i kako se danas ona servira? Ti si s tog kraja dole s juga. Kapama je dosta popularna. Tako, kao što si rekla, koristi se jagnjeće meso, koristi se maramica i dosta povrća. Znači, to je povrće, sve ono korenasto povrće koje ima, dobro se izdinsta, ubaci se meso, stavlja se u kutlači maramica, stavlja se nadev, onda se to vraća dole u pleh, pravi se royal masa i zapeče. To je jedan od receptura gde smo nešto promenili. Da, posebno taj royal masa, ne verujem možda da su pre služili uz royal masu. A za one koji ne znaju, možeš reći samo šta je royal masa? Royal masa su znači mlijeko i jaja. Da. Mi ćemo uz to, rekli smo, spremati obarušu. Da li se u tvojom kraju drugačije zove obaruša? Ja znam da je to s mog kraja to ime i tako se u stvari u starim spisima isto u srpskom predelu zove obaruša, dok se, kako smo rekli, u tom hercegovačko-bosanskom zove drugačije. Ne, mi imamo nešto slično, to je propeć. Dobro. Koji se radi sa testom i dosta nadeva i ono na kraju se uvija i sklapa u vidu lepeze, a na sredini je otvoreno, znaš, i tako se zapeče. Sa celim nadevom, da li je to nadev od spanača, jaja, sira ili sprže ili duvančarka, kako vi kažete, se malo tu ubaci ili kombinacija sira i ajvara, znači i pečenih paprika, onako cepkanih, i to je neka kombinacija tih pita. I onda kad isečeš, onako ti dođe zapečena masa na tankoj kori. To zvuči interesantno. Mi ćemo danas raditi nešto... Obarušu, jedno čekam da vidim. Nisam vidio do sada. Eto, super, sad smo se našli onako da jedno drugo nadopunimo znanjem i zbog toga ćemo krenuti sa našom pripremom. Za one koji ne znaju, plućna maramica izgleda ovako i mi ćemo je koristiti da bi napravili lepo naše jelo. Da ćemo bukvalno po jednu od svakog.
Igramo se malo. Dajte meso još. Salute pasme. I više ćemo da odsečemo. Ja. Molim te. I kada se prevrne to iz kutlača dobijamo ovako jednu interesantnu ovako formu koja može se povezati tom masom, kako smo rekli, royal masom, ili se može puniti nečim drugim, pa se, znači, bukvalno sa celom našom svojim miksom koji ćemo mi danas raditi, to baruše se isto može povezati, ali se može raditi ta neka malo postnija varijanta, tako da kažemo, bez previše masti i svega, jer će dosta masti biti u našoj obaruši, tako da nema potrebe. U međuvremenu ću ja staviti da se otopi i sjedini cela naša smesa kojom ćemo prelivati našu obarušu. A tu su mast, kajmak, puter, sir, i jaje. To ćemo ublendati i otopiti da bude tečno. To će nam služiti za prelivanje naše obaruše. I isekla sam plitvu, može se koristiti zelje ili spanač kako originalno ide u kapamu i stavit ćemo sve to zajedno sa ovim našim miksom koji se ovdje napravi, samo čisto da se poveže i to ćemo koristiti sve zajedno za premazivanje cijele naše obaruše. To je u stvari, kako bi naši ljudi rekli, onako, to je obaruša, ali neko bi rekao zeljanik. Velika razlika između zeljanika i obaruše, jer se obaruša pravi od pšeničnog brašna, a zeljanik od kukuruznog. Dobro, služi se kao toplo predjelo, ili tako? Da. Može kao toplo predjelo ići zasebno djelo, a može i ovako u ovom slučaju kao prilog, ili tako? Da. I dok momčilo pazi na našu maramicu u rernji i dok se gleda da se ne otvori, ja ću pripremiti osnovu za našu obarušu. Ovdje smo, znači, ublendali onaj smesu, svu masnoću koju imamo i blitvu. I, znači, pravimo klasičnu smesu za palačinke. I samo jako malo soli ćemo staviti sve ovo i na kraju ćemo dodavati, naravno, brašno kako bi naša smesa bila jednaka. I šta je s našom... Obarušom? Ne s našom obarušom, šta je sa našom maramicom i sa... Treba lepo da se zapeče. Dobro. Ništa, sad ćemo, znači, da radimo sljedeće. Kako ćemo da radimo? Kako sam ti objasnila da ćemo da radimo? Red testa, kad se zapeče fila, pa testa, pa fila, pa testa i sve dok ne padneš u nesvijest. Ispečeš ovu pitu tvoju. Jeste, moja pokojna baba je vikala, što je mnogo voljela se zove ovu pitu i to je baš onako njen recept, taj starinski, i ja sam stalno bila, jao baba, kad će praviš obarušu? Ona je bilo, jao dete, pa dugačče, kratak mi je život da je pravim. Tako da je ovo stvarno pita za koja zahteva veliko strpljenje. I sad ćemo je staviti u redu da se zapeče i kasnije ćemo, vidjet ćete, dodavati pil i jedno za drugim. Sad nadev i nadev se zapeče, ali tako? Da. Evo ga. Znači, to. I tako ponavljamo procese dok ne dobijemo skoro punu tepsiju.
I sada ćemo momčilo i ja servirati. Hoćeš malo sosa tu staviti, ja? Pa, boga mi malo više. Ja volim kad to onako ima lepo. Blitva je interesantna. Da, pa blitva onako bude interesantna i sam po sebi ima ukusna je i može se od nje praviti svašta, tako da ja volim da onako to bude. Kako si pravila taj sos, Maju? Pa ništa smo pravili već u nekoj epizodi, znači samo se blitva sa pavlakom se u termomiksu ukuva i samo se reducira i to je to. Znači tako da smo blitvu baš koristili u svemu ovome. Sad ćemo staviti isto i našu kapamu. Da, našu kapamu. A ovo isto možemo i sa strane staviti ovako. Možemo staviti isto neko cvijeće. Jel može? Meni izgleda sasvim onako jednostavno, ali toliko efektno, zar ne? Veoma moderno. Baš je lepo osluženo. Uživajte.